chapter masama khan what is living tite, diversity in the living world tite, types of classification tite, hierarchy of categories tite kan lo zir to a chuanin voina chuan taxonomic categories tite, taxonomic aids kan tite ki ti kha zir kan tum don ani chuan kan soi le do chu kha part 1 kha duain rei de hleka naka khat chuang ania hey the living world hi Class-11 MBSE le khabu mohimi syllabus hianin chapter lian tham anilawa chapter har po ani buk anilawa aya lian tham le aya har te om tama chuwang chunin chapter te ama tia anga kan be rei don ni chuan chapter lian tham ho chu rei don lein ka sia chuwang chunin ka ti dan po hi ka thlak deuh hlek mai theya information tam tak ka kananda po hianin a thatna tam tak oma se alo rele tuk hianin nin te alo ola zirlai tan chuwang chunin atoi theng berati kan tuma wina po a chip chiarin ka soian soifia kher to lawanga a then chu apoimo chin nia kan thiat hau kha soifia kan tum anga ti chonin dule kan hriat thiam lo lai emo du khom lo la om chonin video te po siam that le te kan tumanga ani lo chon tiang hlir hianin tunami ang hianin part 2 big nge kan thil ti dan nge seilu tuk lo ati kan tum zel don to ni covid lai han organisms tam taka nama noi tam taka nama chuwang chonin kan classify an ngaya chumai baka chunin agriculture ni emo medical science ni emo thildang journal lampang thildang journal ho field danga ani emo tinga te hanin classification hi lo poimo em mani chu thildang classify khanin ka thil kha information chuba ka information kha hriat thataka kan rem chuan systematic dewa kan rem chuan information mo kha lo olzok ta antirnan lekhabu po ani lo poni thomno te po thataka irem chuan kan rem chuan mu alo ol sambik ta kan du na han kan wal mu chat theita ma se kan ti pol noi kan cho pol noi kan da pol noi chonin mu khalo har sa zo kan ni chu wang chonin systematic deva classify systematic deva rem kha alo tangka em ma ta chun hei slide kan hmuang hianin kingdom ti te phylum ti te class order family genus species kan nei ta chuanin arrow mark hi kan hmuanga achung zong hoi khi achana chu species atang hianin species chu amma thil pakhat mal mo thil unique takani ta khami te om khom kha genus siama chuanin genus om khom khan family siam le te chonin tingzel chon order siama class siama phylum siama kingdom siam ta thin ni chu tiang hau hi malte te in chipsia de hlek zokin zer kan tumanga chumi kan ti ma chonin example thi en lokela table hi en lokelangin hey hemi table a kan hmongin common name oma scientific name oma genus oma family oma order oma class oma phylum oma chuan kingdom om boka ama saber khi entai langin human khi kan hmu anga human kan scientific name chu homo sapiens ani kan tia chuanin sapiens chu kan ti chuan a scientific name a epithet a kha ani ta a chuan homo chu genus kha ani ta scientific name chonin thil word pani word hlom ni thumal hlom ni an aking tel thrin kan ti kha kan ti chuan genus ming le mani species ming kha emo epithet kha keng tel thrin kan ti kha ta phoi en chon genus a chon homo ania family chu nge kan ti chuan hominidae ania chon order a chuan nge kan ti chuan primata ania class a mammalia chuan in phylum a chuan chordata chuan kingdom a chuan animalia tiang khanin uite housefly te mango ti te hui ti te tulsi te kan hmuwa hi chu khan kan enanga hemi hi hianin kan classify don ani chu chuanin
tua ama sebera tan chonin species kan enanga species su nge taxonomy le evolution the basic unit ani a anin tran namo until nge species string kan tran na chum nuwa kan te kan chhojela e kingdom kan thlinga taro basic unit omzia chu entinan the basic unit of life is nge kan ti chuan cell ani ta taro kemani kan basic unit hi nge ti chuan cell kan taksa basic unit chu kan cell hi ani ta cell kha cell bel bom te khan nge siang de tissue te siama chon tissue bel bom chon organs bel bom te chon in organ system te siam ta chu kan basic unit chu cell ni ang khan taxonomy le evolution and basic unit chu species ani chu building ro puido kan huta concrete building te and basic unit chu ngen ti chuan brick ani mo teng khanin heta po basic unit ani species hi chonin an ma ni hi kan soita angen lowest category angai anya species hi subspecies te po omte me ma se atlang pui tho chuan species hi lowest category a nge anni chuan ni chin khan thil soi me kan neya intermediate categories anum ve boka kha kingdom phylum tekan muta kingdom phylum class order family genus species kan muta khami te inkara khanin intermediate categories anum ve a chung de chu kan ti chon sub kingdom kan ti te super phylum kan ti te chon subdivision kan ti te super class kan ti te subclass kan ti te super order kan ti te sub order kan ti te super family ti te sub family ti te tribe ti te subspecies kan ti te variety kan ti te le dang po ta omjia chu intermediate categories kan ti chu khan china hlom lian deuh deuh kan then antenan kingdom le phylum inkara te chu kan ti chuanin sub kingdom le super phylum emo super division te kha kan ta teng khanin anin kara kha intermediate categories kan ti khan ta ni chuanin species b ka le tai langin mera khanin species hi hian allow define a group of actually or potentially interbreeding population that are reproductively isolated from other such groups adita omjia chonin heta angai poimo mer chu angai poimo ber chu reproduction khanita in thla pung thei species chu asoi fe dana chunin organisms in thla pung thei mo in thla pol thei ho kha species ani atita ma se nge boina pahni ania ma pakhata chuanin kan en tai langin hybrid hai ta kan data hybrid te hi species pahni mo antiran mule te hi female horse le male donkey te in nge te atanga ron chok atanga siam anita chhokan chhokan ta mule hi tiang do che chon tiger te po tiger male tiger le female lion te an fa kha until an shin chwa kha tiger kan ti khan ta ti chonin liger te po ani yang hini kan ti te po tiang kha ni wang khanin mere definition hi azong za chonin product interbreeding ang khatani wang khanin reproduction in khadani wang khanin pom vek thei ani lava chonin pom thelo na pakhat ange za pom thelo chan pakhat chu sexual reproduction kha procreate kan ti hawa khanin chonin protis strength khata khanin a ve thlat lawani mo ma kan soita kan khanin procreate hawa choni kan ti kha sexual reproduction khanin reproduce kan ti kha chu wang chuni mere definition hi aman tlak lutuk lova aman tlak lutuk te mela za na pom thi ani lova heta kan shet kha ma kan soyang khan mule te chu mai kan soi to mule te sterile ani kan ti to female horse sakor nu le sabengtung pa te fashion kha an fa kha mule chu an ta mani sterile an ta anin thla pung ve thini mule kha in meat ma se fa ani thelo
mule dang an hring thei lo chu ti la ero chuan nge male tiger le female lion tina an produce tigon kha tigon le tigon khan fadang tigon kha an nei thei thung ni chu an mani kha chu fertile ani ve thunga ti khani kan du tok phatanga hybrid po nekina posong pahnia sela kan khoi man chuanin hybrid po kan lezir anga genetics lampang kan la khoi don thawa ta chuanin chip she zo kan soifia kan tumanga chuanin thianin species chu soifia ani ta hemi hi perfect an lo ani kherlo wanga hemi lo po hi species nge principle of delimiting a species ti kha tamdeu kha point tamdeu kha soiturama ma se atoi theng berin da kan tumanga species is a natural population of individuals or group of population which resembles one another in all essential morphological and reproductive characters so that they are able to interbreed freely and produce fertile offspring. Species definition thara timela definition a chuan morphological ma pian phung in poimo ho pian phung poimo ho in ang ati kharani chan chu species zong kha species pakhada khanin mo population pakhada khan an pian phung kha alawin ang lo theini species in ang ro puhan an pian phung kha alawin ang lo ve theya chumi ni wang chonin pian phung poimo bi khau in ang ho kha species ti khaneron da ta nge pian phung morphological le unreproductive character in anga chonin nge offspring fa hring theu kha in thla pung theu fa hring theu kha species yen da chuni ta ne example hin entaila afia ber ome penthera leo kan ti te penthera tigris kan ti te penthera pardas kan ti te penthera anka kan ti te onka kan ti te tiang ho hi sakei family cat family khan ta penthera leo chu kan shel angin penthera leo chu sakei bak nei lion soina khan ta penthera tigris chu tiger penthera pardas chu leopard penthera onka chu jaguar kha soina han ta chu ta hanami pathuma hin entailangin angina su penthera khanita ain angveka ma se lion le tiger le jaguar le leopard khachu species thil nungrang ani ti kan sia leopard le lion ronda ta si amta se leopard kha tuman lion ani kan tilawang kan hrangang ani chu wang tak chunin an hrana wang khan an ran miaw wang khanin an mingpo hrang ngai ta chu wang chon gene species khan chumi chu aron satisfy ta penthera pian penthera tigris sakei pian le thi pian zong le lion pian zong an lo wang khan nan chin tam tak nei ma se an vek lo wang khanin species hrang an lo ta ni chu wang chonin to pa hei species hrang theu hrang pali kan lo ta chonin homo sapiens te mishing te po hi primates dang la ka chon kan dang lam ta tro ti khanin species sianin in organisms pakhat kha awat lur pek ta andang lamna an nge ahrang hla kan ni ji kha aron soifia aron da ta ni genus kan ni le ta genus chu species in nei te lom khata kan da kan nge lom khata kan da khom na mo lom khat ron sui fin tu ni chu kha genus chu ta genus noya species hrang om te khan in anatam tak an neya chume ba ka chuan chung species genus pakhat noya species om te chuanin tobul ron chhona kha mun khat an nei ni ti kha aron enter bukani chonin thian soi ta ilangin ke hi mar kania chuwang chonin katan hianin thianin nge mar lampang kha soi kha ola wang khanin kan soi mai nga mara chuanin
nge nam peng song kan om le a thiak ti te ting chunin nam sang mara khanin kan om le ni chu chun ke mani big hi thiak kan nia chu thiak a po chunin sela te ti te le dang dam kan om ta tin kan soinga sela te kan ni ta sela te big chu species pakhat lo ta ni chu chunin sela te kan nia kan sela te kha achung de kan en chunin thiak noya sela te am ni chu thiak kan ni ta chunin thiak kha ni a soi fia to ma chu thiak peng sang te kha khang ho kha kan trou bul kan ron chhuana kha mi pakhat shin mi pakhat atanga nge pile pu thum hunin trom mo chuan chuana in trom kan ta ni chu chuanin a local zelanga thiak zo chunin khan mar zo chuan mizo kan ti mo mizo kha chu khan lom lian tak lo ni ta ni chu lom lian tak ni ta kingdom ang khan lo ngai te lan ti khanin mizo wa chuanin kan sia mara ti te tha do kan ti te lu sei kan ti te mar ti te tam tak om ta peng sang om ta te ho chuanin kan an na kha tam nu tuk to lo ni chu heta ni selate ngai to kha chuanin kan tong man te ang lova chuan antinan marle lu sei pa tong kha chu an ang khelawang chuanin tiang do chuanin lu sei le heta mara ho tong kha ang khelawang different difference ka onven in mania khan ma se kan chuana chu abulan kan chuana bul chu anga ya mizo ve kan nia chu wang chuanin tinga suya hlom khat kan ni ne chu hlom khat noya om me kan ne ti khanin kan the thiam tura ka nga ya namang zong an soidon pon nam hi ka shave vak lova an soi fak kha example clear da wan pek kha ka thei kher lo mai the ta po chunin ka the thiam tura chun ti khan ka ngai chunin uncommon features kha species pakhat le species dang the common features in trauma kha correlated characters andita athena chunin a prominent viau thea alangsar viau thea chun apoi mo viau the boka athena chunin ate tham thea no langsar lo ta khan om the boka ne chunin genus hi nge chini ang om ta monotypic an ti le polytypic an ta monotypic an ti chunin genus pakhat noya khanin species pakhat chaw am ta antinan homo kan ti homo genus homo kan ti mo homo sapiens homo genus homo no khanin species pakhat chaw sapiens si anom chuti la chuanin polytypic an nei le a polytypic ho chu genus pakhat noya khanin species tam tak an nei ni antinan genus Penthera noya chunin leo ti te pardas kan ti te tigris kan ti te unka kan ti khan om ve thung ta chu athena chuan genus pakhat khan pakhat che species pakhat che an nei lai khan thena chunin genus pakhat khan species tam tak an nei ve thung chu chuanin family akan nut lenga family chu genus in ang how kha genus in relate how kha khang how kha familia anda le ta lemin an mania chunin an in anna te kha lo dang lam ve de ta antinan nge feliday kan ti mo family feliday chuanin heta chena genus kan soi Penthera tele Felis te kha khang hau kha Feliday noya nom le thung ani Penthera an ti ho chu ngi kan ti chunin leo kan ti te mo sakei te sakei bak ni kan ti te ke ti kan ti te kha ti hau kha tiang hau le hei ina zo te kan hmong te family pakhata da ve thung ta ne chu en pon in ang de hlek ma se mi thil in ana tam in ana ne ve bok ma se zo te le sakei ti te chu
in an na kha soitur kha atam vak lo ni in an lo na kha atam ma zo alang sar ma zo ka ting ho kha family pakhata in an nei ve tho siang ho kha family pakhata family file de noya anta ta ting na chunin nge family candidate noya chunin nge ui tele si hal te kha an da ve bok ta ni chu kha kan thiet tur ani a chunin order kan nei le a order a chunin achira kan soyang do thau khanin related family sau kha khang hau kha order noya order pakhan noya khan an da ta ta ai chunin anin an ma ni inkara in an na kha atlem to MMA family pakhan le family dang in an kha abei tham to ni entianan order carnivora chuan family file de kan ti hau kha cat family kan ti hau khamo chon kan de kan ti dog family kan ti hau uite note fox ta si hal ta kha ti hau tele heina hau te mo savom hau te chu order carnivora noya chonin zo te kan ti te sakai kan ti te sihal ti te chonin heina kan ti te savom kan ti ta jong song kha anda ta fe kan ni chu hlom khata order pakhata khan in an na chu an nei ve a ma se an lo na kha alang sa tu tu to zo kan tu chu ta order la chuan order chung le chia chuan class kan nei le a class a chuan order in ang ta kha related order ta kha pakhata class noya khan an da le ta tinga chuanin class a chuanin order te in an order pakhat le order pakhat in an na kha tlem to mai ni entianan class mammalia chuan animal kingdom a class mammalia class noya chuan mammal zong bak te chuanin kangaroo kan ti te rodents kan ti hei sazu kan tiang te chuanin whale kan ti te ngapui kan ti te mo chuanin carnivores kan ti ho china kan soita order carnivora ho kha tiang tele great apes kan ti hei zong tele machine te po hi order mammalia noya kan ta vek ni chu kan an hi ta hi chuanin lungs kan pian zia te kan ni phunga te khani in an kha kan ni mang to lo ni chu ma se character strength khat kha entianan mammalia or class mammalia noya chuanin mammal chho chuanin nute mangin an nau te tem chom thina tro chuanin hmul te kan ne te khanin in an kha tlem kan la nei ve ni chu chuanin tunga chon division or phylum kan ni ta hei ta he chuanin division emo phylum a he chuanin in an kha awang toni chu related class ho kha lom khata anda a chu chuanin phylum emo division kha siam ta phylum kan ti chu animals a kha animals ho big a kan mangta division kan ti chu plants ho big a hen mangta botany sau henin phylum tilap henin division tin mang theni chu entina mang henin afia do zong ka ringa ti hen kan entina mangin kan se kan tumanga phylum chorda ta chunin ege mammalia chau khan nilawin mammalia mai ba ka khan savak te reptiles kan ti entina reptiles ho chu snake kan ti te mo ting te amphibians kan ti ho utok te ting te kha le adang te po sangha te po khami ho kha korda ta khani phylum korda ta khan da ta fek ni chu han re pon sava te le rule te chonin ole ti te utok ti te mishing ti te chonin sangha ti te chu kan ang to lang reng ma se in anala thlem character kan nei lai kha khami kha ron in da pui mo in kha phylum korda ta min da fek ni chu tin da tho chonin plan kingdom a soita langin kingdom plan te a chonin hey division spermatophyta khan khami division a khan spermatophyta khan anoya khan gymnosperm class pasari le angiosperm class pani laya nei ni chu khami noya khan ma se kan chet
kan che dang khan angiosperm le gymnosperm te chu in ang lutuk lova tro tin khan kina kingdom plant te kan zir huna chip se zo ngin he pui kan soyang to bera chunin kingdom kan ta kingdom chu taxonomic categories sangber alang ta chunin kingdom hi two kingdom classification ti te three kingdom classification ti te four ti te five ti te six seven thleng ta po a oma ma se kan man la bera chu five kingdom classification ni a five kingdom classification a chunin animalia ti te kingdom animalia ti te kingdom plant ti te kingdom fungi ti te kingdom protista ti te le kingdom monera te amta he chu chip che zokin next chapter kan je dona kan he amal te hianin thei chonin rem chonin zer kan tumanga ta po hianin se tu tam tak omani chonin hemi hit kingdom hi chonin in anna anma ni in anna kha kingdom pakhan hoya om te kha in ang an anna kha adang age at be tham to emma phylum emo kingdom hoya phylum emo division om ho kha om ho kha an kha atam to tuklova ain an lo na kha tam to ma zo kan chu entianan kingdom planted hoya chonin plan zong kha om veka entianan gymnosperm te angiosperm te chonin heta bryophytes te thleng khan enge in anglo size point anglo tak no an pian je point anglo tak te kha kingdom planted hoya kha nin ama tiang thau chone animal song kha kingdom animalia kha nom le laveka jelan soi tang khanin thau ti te mo insects te le mammals te reptiles kan ti te chuan sava apes kan ti hau te kha tiang hau zong kha kan vain kingdom animalia khanom ta veka kan anna kha atlem to emani ma se kan anna chunate kan anna tlem be tham te chunate kha khang hau kha ran tangka in kingdom kha than lanita zia chunin kingdom animalia le kingdom plantae mi kha chu ken anglo burti na ngani chu in anna kha kan nei to manglo ti ani chu to chu kan chetel apoi mo poka techniques, procedures, and stored information that are useful in the identification and classification of organisms are called taxonomic aids. Kan technique man mo kan thil ti dan tele kan information la khom te kha identification le classification a thil tangkai thil man thlak te kha khang hau kha taxonomic aids kan ti hang chen ta taxonomic aids chonin herbarium ti te botanical garden ti te museum ti te zoological park ema zoo kan ti te tele ki te ha hwam ta he amal te hianin I seifia kan tum kher to lawanga ta hemi ya hianin ki ti lo hi chu adang zong hi chu kan han tlemin kan sei deuh popanga ki ero hi chu tlemin kan seifia deuh kanga tuna hanin hei daka chanvein anni der don to a chuwang chonin arang thiang berin zo khakan tum don ani loning lo ram don nia herbarium chu enge dried specimen no plants how and dried specimen how kha arau kan ti arawa kan press to no how kha da home kha herbarium chen ta chonin a technique pot kan le khabu khan ati dan ve po om deuh thawa chu ba ka herbarium tum chang se na kha le khabu khom don om kan le khabu om thawa kha kan lo chair menga botanical garden thongai ro chu anung lai nge khamo anung heta herbarium a chonin plants thito te khanita botanical garden a chon anung lai nge kha anda ta khami kha zir chen tan emo da thla tan han da mun phada kha anda khom te thini chu museum chu kan thasha wanga Mizo pa museum kan dia aizola khian chamre khan tro lekha museum te hi ngai khat tur ania thei chonin kal te hi a tha
thil tam tak hemi biological thil hemi science thil kherlo po kan history ke mani kan pile pu te history te mo kan mana kha ramboi la ya an India si pe na an ka nan silai ina aka per aka kuak ni meang thil history ban te pokha om ta ni te pokha han kan han mu khanin kan history te kha an kan thil tam tak kha kan zir kan shet information tam tak kha kan mu thei pha kan hlok thei em ta chu wang sonin tiang museum at henin kal tam te hi apoi mi lava a tha ani ti kha kan soitel duwa sonin zoological park zoo kan ti hi Mizoram mi kan nei boka ke Mizo ezol mi khichu kalakal chi lava kan university bula hanin zoo hi oma zong te po zong te an peng cheng the em ma ha hu thom te an ari shetur om renga an chang hi chonin in om ve le thina zoo a chonin ramsa te an da khoma ramsa mang mei to te kha zoo te khan an da khom thina ni chonin mi pui te khanin kan mi pui te mu thei tur khan an da a then chu mi pui te mu thei khelo tura da san bik te po an nei ve po khan ha kan she turin ta khanin mi alomin te khan sei to pelangin kan le khabu kha kan shet chian do chuan kan wan mai don ne herbarium chu he kan muta a herbarium mi shi da henin press and dried plant specimen kha an bel ta thina da ta thina chonin anoi kila khon kan muang khonin mo chau to min te chonin a specimen ming ti te kha mo khoi mo tang mo nge en chuna sang nge ti te ting khani information kha an da tel ta bok thini chu chonin heng ho hi hemi le sa hi hemi table kan muang hanin khovela herbaria lian tham mo le poi mo ho kha anita a masabera chu kan hmong hen Museum of Natural History Paris mi chu he 10 million don kha specimen kha an collect ta a chonin Royal Botanical Garden QTMI England mi khu alar boka 6 million vel specimen ko lang ngai ani ta chonin India po kan nei ve ta Indian Botanical Garden Kolkata mi ho kan nei bok ta chonin adanga po he Herbarium of Agriculture College and Research Institute ti te kan nei ta Herbarium of National Botanical Garden Lucknow mi ti te kan nei ta chu ti khan table he kan la enanga hemi hi tiang table te hi ni ta te henin aron chokle zeu thina chuang sunin need in prepare to kan ni chuan ting te po hi mai vak chi lawang chei hi botanical garden chuni ta England mi chu Royal Botanical Garden ti khan ta hi thla khan ta chuni atobera chuan ki ti kan zeron ta ki chu kan ti chuanin it is a taxonomical aid by which identification of plants and animals can be done based on the similarities and differences using a list of statements or character omjia chonin character mo statement kan ti khami mangkhanin organisms kan la shet ngai la kan hu chwa thar kha khami statement khami character te zo kan khami character an nei nge nei lo tia te khami mangkhanin kha kan organisms mu kha kan classify don ta ni chu chonin characters in ang lo pani mo a pair a om in ang lo pani te kha kha goblet kan ti chuni ta a chonin kha gobleta ni character multinemo statement multina kha statement pakhat je angzel khani chu ani lo pon character pakhat angzel kha lead kan ti chun ta antinon goblet chu antinon organisms pakhat kan muta kha kan muta a chunin
mit anei nge nei lo mit anei ti kha lead pakhat chu ni ta mit anei lo ti kha lead pakhat chu ni ta an pahni mit anei za anei le nei lo kha complet kan ti chun ta ni chuanin kan thread tel tur chu he to ber kan dang hianin keys are analytical in nature ti hi ni ta aron chok thina cha aron chok we zo thina he pui ani na ngel ngan hianin shet tur ni example mangen hei ta hianin entai langin organisms kha kan huana khan kan in bula tiang ranung arong kalta a chuanin ki mang khanin tiang ranung a b c d e f te hi kan classify don ta ni chu enge ni ti kan hret chok kan hriat kan tum don ni chu chuanin ama sebera chuanin ki ma seber tan chuan does it have legs mo yes le no kan kapit hla tro an nei kian nei nge nei lo ti kha complet chu ni ta kian nei ti kha lead pakhat kian nei lo ti kha lead padang le mo chu ni ta chuanin kan enta kan organism sa hanga enta ke nei ho chu ni kan ti chuanin a hian ke nei lo tro b hian ke nei a c hian nei boka chuan c d hian nei lova e hian nei atro f pan nei bokta chu ke nei ho wa chuanin b c e f kan da thia ke nei lawa chuanin a le d kan da thei ta ni chuanin ke an nei chuan heta panhina kan kal thei ni chu panhina kan kalanga does it have more than 4 pairs of leg mo ke pali ai tamman nei nge nei lo perli ai tamman nei nge nei lo pariat ai tamman nei nge nei lo ti kha kan ele don ta ni chu chuanin entai langin ke nei zinga b c e f zinga hanin 4 pairs of leg ke pariat nei ho chu ang kan ti chuan b hian nei lova b chuan khat ni thum linga ruk chen nei tro 3 pairs of leg chen nei a chuanin c hian nem nang c hian o nei tro tam tak nei ta chuan c e hian nem e hian o nei tro tam tak nei ve ta ni pon chuan f in nem f chuan khat ni thum linga ruk sari chen nei tro khat ni thum linga ruk sari rian apariat chi chen nei ta ma se nge zon kan zon an zo chunin does it have more than 4 pairs of leg mo pariat pair pali item ke pariat item an nei nge nei lo ta so 4 pairs of leg item nei ho chu e le c ni ta 4 pairs of leg item nei la ho chu b le f ni ta chunin enge 4 pairs of leg item nei ho kha e le c ho kha kan nei ta tro khami ho en photi langin pathumna kan kal le the nei chu chuanin pathumna chuanin does it have 7 pairs of leg ta yes le no ta tro chuanin pairs pasari nei ho kha kan jong don ta nei chu e le c a khan tu jok nge pair ke pair pasari nei ti kha en don ta chuanin pasari ne chuanin khi e khian tai lain khat ni thum linga ruk sari tro sompali nei ta nei chu pathum lai kan top thei themem te khanin e chu kan muta chuanin ani le anei lo kan nge pair pasari nei lo khi kan hmule ta khi pokhi pathum na kan top thei chuan pakhat na khan le tai langin pakhat na le man pathina le tai langin b le f khan anum ta tro ke pair pali aya tam nei lo ho kha b le f khan lam ta ke nei thosia khan ti ho kha en leang ke ma pair pali ai tam pariat ai tam an nei lo wang khan palina kan kal the tro palina chon nge soi kan chunin does it have 3 pairs of leg ta yes le no pair pathum nei ho le pair pathum nei lo ka kan thliar le don ta ni chu chuanin b le f kan tai langin b en masai langin b khi en sang ne kan chhia chuan khat ni thum linga ruk pair pathum nei tro chawang chuanin yes kan da theya
kha po kan zo chunin f kha en le ta lengin f kan en chuan en zawai nei khat ni thum li nga ro pasari pariat 4 pairs of leg tro chuwang chunin I ta pangan 4 no ngan da theta chunin palina kan zo ta po hian chunin amma sabira kan zo na kha ke an nei ho ha ti khang an zo to a ke nei la ho kha en liang ke nei la ho a khanin a le d kha nam ta a le d ke nei la nam ta chu an ke nei lo wang khanin pangana kan le liang kan kal liang pangana chunin does it have a cell mo core name en kan tinga core nei le nei la kan thliar le doni chu chunin I core pakhat d khi en tai langin a n masang a n tai langin a khi chun core nei lo tro cell nei lo ta chunin no khani kan da thea chunin d kan in lenga cell nei tro chuwang chunin cell nei kan danga khanin kan zo le ta ni chu chunin khang thil ki simple ki mang khanin kan thil organisms lo ho kan rem ta kan enang enge ke nei boka organisms ke nei boka ke pair pasari nei kha enge kan ti chun e khen ta tro e chu enge kan chunin wood louse khanin do lo ni ta ni chu chuanin ke pair pasari aya tam nei kha pakhat om le ta kha si ni ta ke nei bok oma chunin pair pali ai tam nei chunin ma se pair pasari aya pair pasari nei lo pair pasari ai tam emo niam nei kha om ta kha si don ta chu millipede kan ti han ta chunin ama ke nei thau ma se pair pali aya tam nei lo chuan ke pair pali nei kha kan nei ta chu ange kan chunin wasps kan thian nam b kha ni ta tro kha wasps ni an ta chunin ke nei pair pali aya tam nei lo ma se pair pathum nei chong lo kha pair pathum aya tam mo niam tam mo tlem nei kha om ta chu f khan ta chu nge kan chunin spider mo alo ni ta chunin ke nei lo kha om le ta nei chu ke nei lo cell nei lo bok kha core nei lo bok kha enge kan ti chun a khan ta tro chu round worm alo ni ta chunin ke nei lo ma se core nei kha om ve ta chu nge kan chunin d snail kha ti khan ka the thiam chu mo kha ki na tho dan chuin ta ki po patni om ta kha chu kan soi ve kher lawanga tinga khan kan du tok hal me nga hei da ka khat an ni le trap don ni le don trap ta hei min somli le ti eno ni ta a tiang khan khami thleng kha kan soi ringa chunin a le peka chuanin tlemin khai khani kalchak kan tum dawanga duain kan zir muang ne ka chu ba kan duain kan zir chep chiar in ti chuan kha pu kharan soi le ta welangin atop thlenga in lo min lo tro ma atop thlenga min lo en puya wangin chunga khalom tak me umewa chunin kan du tok ma in han soi le ram ka du chu hei po som pani te po then khan nge ipun siam thengin ten tia tuna ri chunin tum chu kan tum phota som pakhat hi hei chapter khat hi kan zo tro kania som pani chu le khabu kha ka lo nei to lo phuk nen syllabus ange zu zen zir tur pon dolen kina kha chu han ti le kan tumanga som pakhat tan hianin som pakhat le anwalam temo tan ni in sorbing kan tum photanga po chunin silangin thiam lo lai kan lo hrit thim lo lai ni kan om ni chuan kha pu kha in shil tai langin hi kan du khop lo ani mai thei he aya tha ti kan tum zelanga kan voi khat na te ni boka kan video ma saber te ni kan chapter kan silai ma saber te ni wang hanin kan du nge lo fam kilo ngai om te pon in shil la venin ka soi ta kan khanin zawai tan khi kan hlok pui nge ka base ka ring boka ka du boka
thei ram chuanin som pakhat zilai kan thian te emo kan nau te ni lo pon kan fa te kan lo nu la pa kan lo en pal ni kan lo en fu ani chuanin anga te pokhanin lo in share kwal tai langin now zilai za tal hianin hemi hi tangkai pui thei se ti kan du tak me wa chu kan thinlunga lian ber ani te kha min shet sak non mol langin no he sak top ro ti meang tongkam hi sele soi nu ka thiam lawa ka thiam tongkam hi ka thiam lem lawa ma selangin mi ka thei top chu ka chuanga video da hemi chapter zo chapter number 2 atang chuanin dule tlema lai de zokin tlemin la te po athena chuanin ka then te po ka nei le mai theya karon nei thut mai theya tia khanin kan du dan te kha tun soi she le welangin tiklai pon kain hongran ni ti kha she sakolangin together we can do more ke ma chau chuan ma ni mimal chuan in thil ka ti the ma se an tho ho chuan thil ro pui zok thil na sa zok kan ti thei kan tan ro pho chuan in he ai tha kan thei ni ma se kan tan ro langa ya chuan chuin imi puina kan ngen na sa bukai chu ka lo me